Ngadantang atli bangan ong hari report. Ka government achievement kijente kam jong sarkar. Nginom ya krensu. Ngilai iki benta kiba ka sarkar lale. Lenti singkin kadai ke champion. Ka pensuk wat sikinong kendang ru. Kajingyo yaga tulap jong ginuhikai kibeki bopli syong hartal syong strike ladar pan penbay kiskim ki bophe ki khon samla kiyo ki scholarship ki khna puli kiyo ki pon ki achievement ka baka sarkar klale Henry ngasukwa banong kay pat ka achievement jong kiway. Sapa kani? Ka achievement report. Kabahagi ni kikundiat tali kisnam. Kapaningkong galang. Bekam yaki kinakasi na Policy Council. Panyang kardap krong kajana ka District Council. Nagakan reply po isip arpon reply. I trading license pathar sige parjala. Yagabaki kna samla khasi gakam kila bantre. Andai kalong khongpong mantala ai pathar yagi trading license. La muslia yagi kam himal la pendu yaga board yung isim. La persyang banweng jubor yaus im jong himamalim. Danbak bagadan ka Honorable High Court layo ya stay order kabamot nga syuay kendit kinuksa kanang ba pinsuto ya kapagyong ngin penduno menta lanang penbon ya kapang bangin kedop ya ukon samla kasi banginum kita iki masnrong saupusan ngut syabekam hable syakakut Hangno ka sensyar kadar kabukod. Hangno ka sensyar kadar kabitanat kamdan siyo. Day na magatang akwa banong ko ki palapuit. Ngidon kamban pa. Yaw brew ubangin hapan buram. Bafin aylam mapi. Kajing kasyan yaga siyemprek di kajumpi. Ngin pindon buram yay Dr. D.R.L. nong lai. Yagba tay lamba jong kajing presitam kajong pi. But komu person jong kakasi author society. Pilay presitam meet but step. Baki kon samla jongi menta. Kiyo banto exam. Hagi post bape dagatin kasi. Namar bapilay yung architect. To kipagbabaid. To niya puramdam. Tong niya alam kaktiga diyang kaktiga man kajongpi. Nakamanta shibot jongpi. Katning niya don. Nga next time baka ni katahan jongi. Pinyo yaw namtam. Nga ka ni katahan jongi. Manlem nangkam constancy. Dahil kata ka bang ikwa.